Anya laki din! Nabartag ka manen, Manong Amancio. Sa dino tinagapwam. Sa dilo kumabal. Ida-ili man na. Inaldaw samot nga agpaili ka. Naimbag man, tada kwartagas gastusam. Wah! Anda! Sakpay di ko naman. Imbis nga idulin mo ti kwartam, tapno ada igatang mo iti masapsapul mo. Saan mo taarak mo ti pangpangrunam? No si bibiyag pa iti asawam, sigurado a pagsasawan na kadayjay. Basta talaga ti biyag kamsak. Masapul kang indoy tayo ba? Oras ang paminsa. Ang lalaki din Sobramat nga minday ta panagin enjoy mo. Tay kunada nga rod, lahat ng sobra masama. Saan samot nga amo ti anak mo ti kastangar aramidem? Wah! Saan lalaki din kabagis? Amok na naramidak. Ha! Saan na masapol ang mabuwan nito? Wah! Ha? Ha? Awanan sa ibagam. Mapalilan sa gawin. Ha? Kapitayo pa, Auntie Cecil. Agyaman naklaunay, edo ka anakan. Anya nga minan ti gagaram, Auntie. Imayak, tanapatag ti ibagakan ka. Amom ka de, ti araramidan ni tatang mo. Ha? Apay ni tatang, Auntie? Inaldaw amabartag. Jak amo, no sa dino ti pangalalaan na iti kwarta nga igatgatang na iti arak. Anya laki din ni tatang. Inton kwan, ibaga naman nga danasakit iti bagina. Day tangarod kaanakan. Mapan mo bisitaan ni tatang mo tabagbagaam. No siyak akabsat na, di nak matipangag. Masapul siguro a pagsasawam sa agnakam. Tatang, umayak man. Ano ti gagaram? Nadamag ko nga, barbartek kayo ka no, isong imayak. O sino mo din nakadamagamit iti ta? Ni Auntie Cecil Oh, ang lalaki din ni Cecil. Indaro na pala ang ka. Kitnamnamin sa laang mo dayjay. Napagbalinan niyo pa ilang nga ulbod ni Auntie. Pangasiyo tatang. Nawan ti daddo mga ramidin niyo. Maturog kay gidi. Sana tila papapanan niyo. Sana gaputawan ni nanang amang bagbaga kada kayo. Kitagsubli kayo manan iti sigod a bisyo yaw. Anya laki din. Ada ka maggayo man lakay. Kasangsangpit ko laang bakit? Kat, kumusta mo't ni tatang ijay? Nagsuker nga raw, bakit? Nakitak ti ado abuti ti arak iti balay. Sa bali pa'y manan ti arak iti inuman. Ay, ang nangalaan na nga iti kwarta gasgastusan na. Ay, hindi ta ti jakam mo bakit? Di namot nga raw ibaga. Una yan ni tatang. Di na panunutin si salunat kin masakbayan na. Jakam mo na niya ti adday iti kapanunutan ni tatang. Jakam mo na niya ti adday iti panunot ni tatang. Saan na mabagbagaan? Bakit? Cecil, ading ko. Cecil, umayak ba? Anong Amancio? Nan ano ka? Anya ta nakasako, abi nagkat mo? Ay, mabalin ti makipakan. Na, apay, awanan ti bagas mo. Naibos nga rutan. At datiin na po'y, isuna laeng nateng ti sida. Awan na ba? Ay, anya kalakit din manong. Si kalangarudan ti makipangan, agpili ka pa'y laeng iti sidaam. Mala, mangidasar ka makarod iti kanak. Mabisina launay ka. Sa dino ti papanamaya, badom samet ta nakasako abi nagkatmaw. Mapanak iti ayan ti anak ko kabagis. Pinapanaw na kami nun ti nang ilakwak iti dagaking balaybay. Anyat ko nam. Inlakom ti dagaken balay a pagnanaedam. Huwag, kabagis. Ay nagloko kan. Isumat lagayam nga adu ti kwartam. Naibos nga ro ti bayad na kabagis. Ay,
Ay, talaga di kag pampanunot, Manong. Asino tinangibagakan ka nga ilakom tinakay saadan ti kalapaw mau. Puuna yan ti kasta. Anya tayo sa ako yo tatang. Dagiti kaus ko, anak ko. Sa dino ti papanan nyo aya. Ay, kwa? Ay, mabaling ka dito, makipagdag dito yung balayo, anak ko. Apay ti kalapaw yung ay. Awanan, sabalin ti making kukoy ti kalabaw. Agraman daga, anak ka isaadan na. Anya? Ay, di kay maawatan tatang. Inlako ko, anak ko. Ha? Anya laki din tatang. Apay nga inla ko yung ti kakaisuna adagayong ay. Di yung pa'y mo't impakpakamo kada kami. Ayan tinaglakwan yung ay. Awanan di tayo sublan tinapalabas, anak ko. Sambod lang na may suble. Wen angam san mo't anasaya at ti kasta nga inaramid yo. Ayan nga ti bayad na. Naibus nga rutan. No kasta, bisyaw tinangigastusan nyo, itinaglakwan nyo. Nailaw anak lang, anak ko. Anyangan. Ay, mabaling ko ti agnad dito yung balayaw. Ay, kasaritak ko muna ti asawak tatang. Saan ang mabalin na siya klaang tagdesisyon? Anya tar aramidin ni tatang dito'y balay. Kun anya di nakasako a binagkat na. Bado na dagi jay bakit? Anya? Inla ko na mong aminan ti balay kun dagana. Kaano pa'y? Hindi na palabas sa tawon pa'y siguro ah. Iso akayat na ti agnag dito'y balay. Tawanan kwartana. Ay, naglukon ni tatang. Kahit, anya ngay bakit? Okay lang ka di king kang agnag ni tatang dito'y balay? Ay, katwanan Awan mo't sa bali apapanan na. Tagmay-may sakamot nga anak da iti day dinanang. Ni, anya tar aramidin nyo dito yung kusina, tatang. Gadi mang angot ko. Ha? Ay, tay inlutok a pangaldawan tayo, tatang. Sinigang nga babon. Gusto ka na. Wen, numabisin kayo, mangala kayo laang iti plato yu, tamangan kayo. Huwag man nga raw. Mabasi ng launa yun. Addain na po'y iti lamisaan. Ang yaman ang launa yun. Sige, panawan kayo pa'y. Saan pa'y ngamin anal Pastor Aramidak ijerwar? Da kayo matan ti makaamu-amangan. Itlog man, Mari Carla. An-anwam ti itlog, Mare? Isulaangan ati si daan mi kadagiti ubing, Mari. Kat ti karni aginatang mo nga itay. Ay, hawanan, Mari. Kinuntrata damutin. Kinontrata? Diyak maawatan ti kahit mo asawan, Mare. Inibos ti rawet akatubangak, Mare. Anya? Nabaulan na nga inibus ti may sa kilo a karnit baboy? Un, Mare. Awan matan ti karni amakitak. Sa baulaangan tinagbati iti kasirola. Ay, oo na yan. Rawat mat gayam ti katugangan, Mare. Un nga rod, Mare. Sa anak mat nga imot iti panagkunak. Ngam nalabos matan ti kasdi nga inaramid na. Sige, Mare, mangtad ka mang di iti itlog dita. Isupay laang ati anusan mi asidaang. Anya ngay nga rod. Anya laki din. Kumusta matan tibiyag mo dito'y Manong Amancio? Ay, mayat sa kabagay. Lumukluk magkabayan. Wala. Kasar talaga nun naimas sa kanayon ti sila. Naimas mapiman, ti luto, ti manugang ko. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta. Ay wan gayam, adati inyag ko anateng kan prutas. Kwartangay. Awan itid mo. Naa,
An-anwam ti kwarta, kat saan kamat nga gasgastos ditoy. Usto nga minan ti bisyo, kabagis. Day ta bisyo, tinakay sagmakam. Isong agnakam ka kumamatan. Kano adda mabalin mo apagtrabahuan dita. Agtrabaho ka, tapno matulungan ti pamilya ti putot mo. Mangantayon, Risa, bakit? Ay, pam nagitiubing dita. Wala kay, mabit lang. Ay, sus. Anya laki din. Awan mo tinte adobo asi dami ko ma. Tatang! Tatang! Apa ka na? Umay kayo mampay dito eh. Oh, anya na yan. Anya tiba kam edaw. Ayan nga iti adobo asi datayo. Nay, unak laki din nun nangang kayaw. Apay, sindayo amin. Kamu ka nangang kayaw. Anya laki din ni tatang. Huh? Tunggal da kayo ti umununa amangan. Maibusan mo tinti kabalayaw. Sorry ay. Diyan mo nga minambo saan kayo panangat. Mabisina ko na yung ngamin. So, basta nanganak lata. Diyan na nakita kasi da. Unayin ni tatang. Agasem nga dyan. Nabailan na nga inibus ti adobo. Bakit? Kano idi pa'y akas na ti aramid ni tatang lakay. Talaga arawit. Saan laang anam na minsan nga inaramid na ti kasta. Ay, yakamon. Diyak mabilang no namin ano nga inaramid na ti kasta. No daduma, uray ilimeng ko, mabirukan na latamit. Sa anak nga imot, ngam sobra mo ngaminan ti kasjay. Di na amo nga ibatyan ti kabalay na. Dayta ti jakkayat ken tatang kahit. Kasaritam ipalawag mo anasaya at kenkwana. No daduma, mabainak mo't ngaminan amang ibaga kenkwana. Ta amangan no panunutin na nga imuta. Kitain nyo man enta si datayo, tatang. Ah, Amangan ko nak, no kontratahin nyo man ay. Saan kami payanangan? apay akas tamot ti bagbagam sa kaedo. Kaslasandak mo nga aman no kastalag. O no, nasakit sinakam mo. Talibre ti panagnaid kan makan ko dito balayo. Saan nakasta tatang? Tikayat ko laang, kat ibat yan na kami mo iti sidaan mi Kanayo mo ngamin ngumun, una kayo amangan. Kun ibusin nyo mo ti masida. Saan ako namangan? Kung kayo tayo lutayo. Anya? Nakaimot kayo launay. Nay, sa dino ti papanan nyo tatang. Insa ko yung mutin, nagitigamit nyo. Pumanaw ako nito na ito ang lugar. Anya laki din ayan ni tatang. Saan ka mga rabrabak? Talaga pumanaw ako. Saan ko ngay pilit tibagik dito? Sa dino nga rin ti papanan nyo ay. Makamuditan. Ay di kayo agar aramid man tatang. Awan ti imbagami, apumanaw kayo. Awan ngam nasakit mo tikas niya parang sasaw kanya. Pinalagipan kayo laeng, tapno intun sumaruno. Kit amuyo ter aramidin nyo, tatang. Wow! Nanda pa si bagbagam dita. Pumanaw ak lata. Pero yun! Anya? Limabas ti katugangam itay mare. Adamot imot na anak kasako. Sa dino nga iti papanan na. Pimanaw, tagimura mare. Anya kumati makagapo agimura. Kinasarita lang nila kay kung may papan iti si dami. Isumot tigimuraan na. Anya nga iti ko na nila kay mo. Diyukot ay aywan nila kay. Saan pa'y laang tapno maamiris na tibidot na mare. Nubaybayan mi ngamin, amangan no di na baliwan ti kasdi nga aramid na. Kasano mga ngamin, idi adda kwarta na, tilanap na panan na. Inla ko na tidaga ken kalapaw na. Saan nga amo ni Edo dayta? Sa ita, isopay lang ti kasta.
Sa bagay mo't kit di ah. Narigat mo't lang ti agul ulimak no daduma. Pag naunak pa man, ito'y balayo, kabagis. Apay nga adda ka manen. Kunak man numayat ti biyag mo ijay ako nam. Kita limok magkapayan. Makapaupay na mga menu na duma. Anya tinakaupaya maya? Nakaimimot naman. Anya? Dahil katipod na. Ora ni Ido nga anak ko. Naakaran mo tani ti kinaimo. Awan matan ti prito abangos nga ingkabil ko dito'y lamisaan itay. Oh no! Ay, kabagais! Umay ka mampay! Apay ka di aya. Awanan ti adwa sa ludsod! Basta umay ka! Oh, turbo ka lang unay mo diti panaturog kabagis. Apay ka di aya. Asino tinangibagakan ka nga ibusam ti prito abangos? 5 apiraso dayjay! Saggay sa tayo kuma! Ay, ka. Sinda ko na. Sayang kami no, mabanglas. Naa, di na kang pinanunot mait. Anya ngayon ti si daan mi ita. Tiamok kami ka, nalpas kayo na langan. Anya lakit din ti kastamanong. Rawot kamat gayam. Amangan matno day ta kinarawot mo ti makangapaw. No apay ako nam nga imutan da ka ti manugang ken anak mo. Wah! Awan nagdumaan yun si Dadya Arisa. Ay, saan mo't ngamin amabalen nga ibusam. Nagalas ti kasta. No sika ti umuna amangan, ibat tiyamot at ikabalay mo. Kano adda ti mabalin amay tulong mo kadakwada. Aramidam, tapno maragsakan damatken ka. Nasayaat mo ito nagawit kayo ang tatang. Sa dino tinagkapan niyo. Iti ayan ng Team Cecil. Kahit anya nga iti plano yo ita. Agsubli akong dito balayo. Sana nasakit tinakam yo kada kaming agasawa, tatang? Sa anet. Anya ko matipagsakitan tinakam ko. Kat bidot kumot dayjay. Sigurado kayo, tatang. Wala. Nagpilis kayo nga ro din, tatang. Tamangang kayaw. Nalpas kami nanangan itay. Mala, mangang kayaw. Una yan, no kaano mat nga ado ti malabaan. Nadadaal pa'y lang mat ti washing machine. Ay, Aw. Ada ka di pare ko, Teresa. nadadaal sa mat ti washing machine, tatang. Di mat agtayakan. Kita akban. Ang mga numatarimaan ko ba? Ha? Amuyo ti mang tarimaan, tatang. Ipadas ko, siyak mo lang, di mang tartarimaan ka na iti appliances, ba? Hindi si bibiyag pa, na dilanang yaw. At dati tools ni Edo ijay salas, tatang. Ang mga nukasapulan niyo. Wait, iruwan mo na ko. Good job kayo ita, tatang. Ha? Tinarimaan nyo kanumot ti washing machine kung nanibakit ka. One, pinagpraktisa kitay. Da kayo kanupay ti nagluto iti pangrabyan tayaw. Ay, wala. Napluan damot ti serbek, iti na ito abalay. Mabisin kayo ka day. Mangidasara ko niti kanin tayo. Nakaidasaran ti manugang yaw, tatang. Ay, ang gigitin tayo ko na mga na.
Abangan no mailawan man na tao, may musko di sida. Ang lalaki, dahil. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Manganan ba kay? Ala, umuna kayon amangan lakay. Ayabam ti anak ta. Ha? Apay, saan ka kanipay amangan? Sa anak pa'y amabisin, mangan kayo latan. Anya? Age di takman pa'y iti video nga i-post ko. Ado ti video idinam insan nga aldaw ang nag-record kami iti Anya Lakit din ken gasat iti biyag. Agidit kanto ka, tay kalpasan ti panangan tayo. Nagluto akpay mo't iti paborito yung asidaan iti anak ta. Kasta ka di, malangarod. Ayabamon ti anak ta, mangan tayo nga rudan. Nala, umuna ka ng kusina ba kay? May sagana kung di makan. Dayjay mo't ako marik abakla. Kanayon nga ag-send iti stars tunggal adda i-post ko a video iti panagdrama mi. Kit maayatan mo't amang buy-buya ka dagiti content mo, bakit? Eso ka na yung agsin iti stars. Ay, ado dagiti maayayatan amang buybuya iti content ko. Ngam addalat tamat ti mabisbuisit. Anya? Asino ko mati mabuhisay? Kat amin mo't amakit kita nga kumkomment iti busmaw. Kat nagmamayat mo't ti comment da. Adda di ta kaaruba ti mabisbuisit kanyak gapo iti content ko lakay. Anya? Jak manam mo. Awan mo ti dakas nga aramidag kan kwa na. Ngam mabisbuisit tunggal agpusa. Asino ay data? Ni Guria Agasam man, tamapan na pa'y ibagbaga kadagiti kaaruba feeling vlogger kano. An-anwak nga taya. Agpupusak laang matiti content ko. Di ka latta baybayan. Bayam latta ka di asumana Mauman tulat ta. Sa bagay matkit di Awan ti mapasama ano bang pansina. Kami ti oras lagi ti tattao. Kan banag nga awan magkaskan na. Bakit? Ang lalaki din. Ay na, nasaya at nagranata, kumare. Oh, kumusta nga Madam Vlogger? Si kakit di mo't, vlogger nga ibagbagam mo't. Ngam in fairness, makaparayaw mo nagiti content mo. Makakatawak na tanong ka sa amalidlidaya. Nya? Katuan, tunggal malagip ko ti amin, alagkadkadoan mi iti kayan ayat ko aso makabilang bahay. Ay na, agluluwa akmat kumare. Ngam na mabuyak nagiti content mo. Makakatawa ak man. Nasaya at no kasta, kumare. Iso nga itultuloy mo ti agarami iti content mo, ha? Uwan, kumare. Iso ka pa iti sagbibinting ang maururnong. Ha? Naimbag lang adda igatang iti kape. Oh, katuan mo da. Rumbang lang proud ka. Karagidar aramida. Kadagiti sursurat mo kan iti voicing mo. Katuan, mare. Uray sa anak analaing nga agdrama, ay kat i-post ko latamot For content purposes ako na tidaduma. Anya lakit din. Oo na yan. Makauma akit kitaan. Big-bigat paila nga agdaydaya modom kasi kagurya. Kasano mo nga minana. Kada scroll ko iti Facebook, dagiti awan share bina content ni Marta ti lumablabas. Anya? Ay, makauma abuy-buyaan. Sige akit dimat gurya. No siya ka magbuybuya ka nagiti content ni Marta kat marayray awak magkait. Kani siyempre, proud mo ta ni Marta amang i-post ka nagiti sursuratan na talagbanugan na may. Anya ngay kumati makaparayaw iti content na. Nagboring nga content. Awan lakit drama.
No saan nga niya laki din gasat idibiyag makauma ko naktumod. Ay unay kan Korea. No kunam amauma ka kan maburing ka abuyaan dagiti content na. Apay maminano lang ay ati magi-block. Sika talaga. Ay, black kunto talaga nana. Maumuma ako na talaga mang buy-buy iti content na pasigmot a nonsense. Anya, ayapaw, ti kunam kitday, umapal ka laang kenkwana. Anya nga umapal mo't kay bagpagayo nana. Iti kinaado ti vloggers ang mabalin ko nga apalan ni Marta pa laang mat nga agbibisin nga agbalin na vlogger. Kunam lano nagmamayat ti content na kat saan mat. Anya laki din. Sika talaga, Gloria. Awan mo ti dakas, ti panagkon-content ni Marta. Ngam no apay nga adu ti may bagbagam kontra ken kuana. Nagalas nga raw dagiti kon content na. Nonsense man no para kanya. Oo. Iti kinado ti mga appreciate iti content na. Sikalaang ti mang babas ken kuana tapna mom. Anya? Ti kunam kiddi, umapal ka lang ken kuana. So nga instead of bashing, ag-content ka kiddi. Tapno adaman ti pakakumikomam. San ka tatay tala mangdadadaw li ti padamatao dar aramidam. Hoy, for your information, sa anak nga agbibisin iti dolyare sa niya, akas kan kwa na. What? Ado ti mabalin nga pagtaudan ti kwarta. Iso sa anak nga agbibisin nga agbalin a content creator kuno. Asaan mat nga ron asikat, salbag. Ibagam ti ibagam. Basta siyak, suportado akin ni Marta. Maray-ray awa ka dagiti drama a content na. Awan bibiyang ko na nyaman dagiti maibagbagam. Ay na, nakaragragsakak ang talaga lakay. Ha? Tapay. Kita ang daytoy oh. Maalak matlaangan ti damo asweldo iti Facebook. Apo ah. Kat manuay tinaurnong mo a dollars. Bakit? Manipod ng rugi ak anagaramit iti content ko aging gaita. Adamat ng $306 ang naurnong ko. Nagsayatan nga. Naisendin iti PayPal account ko lakay. Iso nga i-transfer ko matan iti Metrobank account ko. Ay na, nakaragragsakak man. Nagbunga matlaangan dagiti bannog ko. Ala, bakit? I-transfer mo nga raw dahil. Mapan mo to matin i-withdraw. Mangtid kamot iti balato ah. Ay katun alakay, day talaga yan. Oh, si kamad gang Korea. Nagsapa ka ngayon may dito balay. Wan kumare, imayak tadala kumakait ko sa ludsudan kan ka. Anya day ta? Apay, pudno ka di tinakita nga impost ni Marta iti Facebook? Impost? Anya ayat impost na. Impost na mat nga agsweldo ka nun iti Facebook. Agkat numan. Abay, umapal ka, kumare? Agkat na umapal ka, rugyang matanda karami dito content mo. Ha? Imbes sa mapan ka makichismismis, di nakaruba, agaraming kalaangan ni content mo. Iti kasta, umaduti views kan followers mo. Tapno damot masweldo $1 iti pinulan. Awan maawan ken kanu padasem kumare. Mayat ket ding ag-vlog ka ah. Tamas at aduti oras nga awan aramidam. Anya laki din. Anya ko nam Korea. Ag-vlog ka mo time. Wan man? Abay, ti panagkunam ko dyak mo. Oho! Anya? No kabailan ti daduma. Ay kat, kabailak mo't ah. Nyalaki din. Tila makabla-vlog mo ito. No ti panagkuna ni Marta. Kat isulang ti ada kabailan nang ag-aramid iti content na. Oho! Kabailak mo't ah. Ala kay aramidam, ano aramidam? Sa nga ibagbagalaan, Korea. Nagkado ka nga. Aramid ka talaga ah. Adamot cellphone ko. No, ada talent ni Marta. Ay kat, adamot talent ko ade. Apay, just. Ha? Mala, mangal daw tan lakay. Napicturak mo tan timakan.
Kalpasan ti pananganta, agedi takman mo't iti bidyok itay. Isupay nga ipos ko inton madamdama. Danmarks Lights and Sounds. Kadagiti agkasapulan iti Lights and Sounds kas kuma iti maangay akalaysa anibersaryo panagkasangay ken iti anyaman nga okasyon awagan nyo lang ni Mr. Dante Martinez iti numero 0956-045-3280 wenno iti Facebook ken Messenger na Dante Martinez. Danmarks Lights and Sounds. Kita ang kandidat impus ni Korea video na iti Facebook. Nan, kita ikman. Hi guys! Yak ni Goria! Mangrugi itakat at vlogak matan. Sapay la kumata suportaran dak Sapay kumata saan kayo Ay, apaw. Una yan na yan ni Korea. Agrarama na talaga. Gapulang tanakita na timpus ni Marta, idi na minsan nga aldaw ang nagsweldo iti Facebook. Naus mo tandidang. Ay, mayama. Nasaysayatan day tanga aramidan na. Gamti inaldaw, mapan makichismes iti karuba. Sa bagay mo't kiti Iso nga agreak kapiman iti post na. Tapno ada ma-encourage nga agaramid iti content na. Anya lakit day. Kumare, nakitak man ti impos ni Kumari Goria iti Facebook. Ha? Tiga di video na nga ag-vlog ka numatan? Naimbag man, tanapanunot na ti ag-vlog. Ay na kumare. Now, histerik na nagaputi nakita na nga impos mo nga earnings mo iti Facebook. Ha? Kasta ka di? Wen kumare. Gaputa nakita na timpos mo nga damot in sweldom iti Facebook. Ag-vlog ka numatan na dya Goria. Nasayaat ka di no kasta. Isutimbagan ko mare. Imbes na mapan makichismis iti karuba iti naldaw, agaramid latan iti content na. Aywan awan mat maawan kan kuana no padasan na. Wen man, bareng ano itultulo nila ta? Saan amaw upay? Anya? Negurya? Ag-vlog mo tan? Bakit? Wen lakay, friend mo mat iti Facebook saan ka di? Wan, ngam in-unfollow iti ba? Anya? Taapay nga in-unfollow. In-unfollow ata, nagalas mo ngamin, nagiti ipubos na iti Facebook. Pasi ka pa masagid iti tao, itaglawlaw na. Anya? Ika umay. So, dyan nakita ti bagbaga mga video nga impos na. Kita Nanyaga po man. Saan nga interesado? No lumabas dito yung newsfeed ko, kit buyaag. Yung saan? Anyaga pa. Amapan ko isa-search tinagan na. Sika talaga lakay. Buyaam no lumabas tapno isuka pa'y amainayon avyos na muta. Nya lakit din. Hi guys! Adak dito CR, umis isbuak. Iminumak namin iti buko juice, iso nga isbuak matin nga isbu. Hays! Hoy Korea, nangagkuti bagbagam Di mo kunay na day ta video kiti content mo. Nay! Isbaw. Iso nga rin nga inbedyo taday content ko, abay nga men. Anyat parikot mo Anton. Anya? Anya nga iti amok, no iti da iti nga video, kat ag-viral. Ang laki din. Anya? Ay na, pangasim Korea. Ado ti mabalim mo nga i-content yung data. Anya kamutin. Ultimo pa nag-isbo mo may content mo. Nawan parikot iti da iti Anton. No agsweldo akto mo iti Facebook. Sikat yan adda makinabang. Isuasaan ka man na, sumanaw. Ay na, nasaysaya at sapay nga agsala-sala kalatan dita. Wino agkanta ka, oray silang. Ngamtikas ta nga umisbo ka, ikonti mo pa Nagalas ko naktumay. Sumanao. Pumanaw ka man dito Manakibiyang nga. Ay, agtalaw! Nay! Nanyising aro data ka mo, kakababa ay!
Anyaman ni Korea. Kastamatan. Hay! Diyak mo. Diyak ma-describe nun niya. Ha? Agbibisin agraraman ngagbalin na vlogger. Uyaw-uyawin na dagiti content ko a drama. Awan ka no ti kaas-as ka na. Nagboring ka no dagiti content ko. Ngam ita, nakarkarumat ngarod dagiti ipopos na a content na. Anyamatan. Ultimo pa nagisbo. Kan pa nagbawas na kay content na matan. Binagbagaan ka no nila kay na. Ngam talaga anatangkan ti ulo ni Guria. Ay, una yan. No siyak ta kinasawa ken ko ana ay na. Kasta una babayin kon. No way. Diyak pulos inarapa pa makasawa iti kas ken ko ana. Iyus. Ay, anya lakit din ni Guria. Nagaduma ngamin ti mabalin na nga i-content. Agsala ken agkanta. Ngam no apay ati panagisbu na mutten ti mapanevid video. Inton kuan, ultimo pa naging imas na kanila kay na iterapi. May content na pa yan. Ay, billion views lagit din ni Gurian din oras, salbag. Saan an nasaya at apagwadan ti kakas na content, mare? Panunutin na kumamot ati pan nakaibabain ti anak dano kasta. Ay, ipos na ti panagisbo na. Sana kabilan iti caption good vibes only. Anya nga tati good vibes ijay. Nonsense. Ewan ko na lang. Apay day jay aguria? Kaslasan mo ngang pampanunaut. Saan akasla na? Talaga anapukaw na tilimbong ti panunot na. Anya? Ay, inidabaw. In-vlog na ti panagisbo na. Sa ita, in-vlog na mutan ti panagdigdigos na. Nga na. Kunaklakit din sa inyo anabuya. Nabuyak ta friend ko may iti Facebook. Kunak nga ron, na-i-vlog nan ti panagisbo kan panagdigos na. Amangan no ti sumaruno, nga i-vlog na ket ti panagim-imas da itirabi ikinila kain na. Ay na, nakababain laki din. Naimbag kumama no isuan na pintas. Idiin vlog na ti panagdigos na. Ay na, makitkita dagiti agkakangisit asingait. Kas kada kili-kili akabubuok. Ay na, anya laki din. Supay, mawanan. Talaga napukaw ang tilimbong ti panunot na. Ayat na lang nga makasweldo iti dollars iti Facebook. Ano matiwagas? Saan kumabot akas jay at mapan na ikon content? Nakababay na permay kunak manain. Ay, wan ana. Pududay ta. Mapan na uyawan ti content ni Marta. Buring ka na dagiti drama nga ikon content na. Ngam para kanyak maaka may mayat day jay. Adapay mapinot ka adal. Ngam ti content na ngay apanagisbaw kan panagdigaws. Ay, anya laki din. Indon kuan, saan ngagbayag, ma-issue ti account na. Gaputi kas diyang aramid na. Ay, sayang no kwa. Hi guys! Adak, ita dito si Army. Agdigusak. Salamat iti pa nagbuybuyayo iti vlog ko Hoy, Korea, anya man ang dayta? Talaga amang ibabainin to. Anya? No saan mo pailangan sardangan dayta nga rami mo, wag sila talangay, no? Mangibabayin ka kulak manayin. Anya ti parikot mo Anton. Apaw, nagado ka nga ibagbagam. Lumanabid nga. Di ka latang agulimak. Buyaam ka dilata nagiti vlogs ko. Agreak ka kan ishare mo mo tanari. Wa! Talaga asam mo nga mo ti mapagbakaan. Alam no dayta tikat mo nga ramiday, ti pakaibabayin ng ti pamilyam. Nasaysaya at langan, wag sila ta. Salbag kiday. Anya? Uyawam na kiti content ni Marta drama. Ngam may met pa'y kida buyain. Nagiti vlogs na. Ngam kadagita nansin sa mapan mo ipupaus. Anton! Ala mamin na kiti kawis mau. Agawid ka langan ni tayan tinam. Ijay kan nga ag-content aging kat kay kaya mau. Yorag pugi-pugi kan o am. Siyak ti mapapay ni ti kasta nga ramin mau, Korea. Nyalaki din. Nakalasti. Nay.
Wenno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Lakay, kita to'y post ni Leia. Oray nala i-post tinaimas asidada kanilakay na. Anya ti si dadaya. Adobo ang manok. Kabay FB na mo't pagipusan na. Awan pakibiyangan no anyaman ti kayat na nga i-post. Agluto ak mamot iti adobo ababoy ta i-post ko mait. Tulad mate. Ay, ipakita mat ang akabaulak ti gumatang iti karne. Kan, kabaulak nga artapan dagiti post na. Aha. Apal mon samot dahi ta bakit? Ay, anya kumamot ti apalak ken kwa na ngay. No anya ti kabaulan na, ay kabaulak mat. Kabaulak pa'y nga artapan na. Nanang, awaton nyo dahi to. Para kada kayo. Anya ngay daytoy. Inluto ni Piling nanang. Adobo ababoy. Imbag man ta na imas ti sidayo, kat adayo pa'y matiswildo yung agasawa. Imapal manin ni Piling itipos ni Leia. Iso ang nagluto mo iti adobo ababoy. Apay, adobo mo't ababoy ti sinadaliya. Adobo a manok nanang. Ngam kayat ngarod ka nung artapan ni Piling. Adamot palpalanggwad ti asawa, mistong. Katanya ngarod nga iti maramidak nanang. Kat na ikasar kumutan. Di anong sakong. Tanong mo na matarimaan dyan TV, tanadadahil, bakit? Iso akapilitan na gumatang ta iti baro at TV ta. Katwan amok asaan mo ama anusan ti saan nga agbuya iti TV. Iso akapilitan agumatang ta. Mapan ka nga ro withdraw iti gatang ta. Bawasan manan ti urnong ta. Saan abalay, masukatan to bakit? Kaya't ko tay flat screen ti katangan ta, tay sumutin ti uso ita. Ita ka din ama panak agwithdraw. Wain, kin dumagas kan to mo tayo na gumatang iti TV. Kadoon na ka, tasi ka ti agpili. Sige nga raw. Anya ti sirip-siripom di ta Piling. Lakay, kita ti bababada iti lugan. Flat screen mat at TV dayta. Damot gardo kan Leia ka aruba ta kita. Gimatang da iti baro at TV dalakay. Kaya damot nga tatagpabaro iti TV Ay, gumatang tamat lakay. Jay dakdakkel ng iti dayta. Mabalin pa imot TV tayo Saan gamot lang ang mahiling agbuya? Takay kahit mong tumot lang ti mapan makichismismis no kasta nga awan trabahom. Ay, sa anak nga agpaabak lakay. Basta gumatang ta iti dakdakkel at TV. Isupe a paggastusan ta. Imbis nga daurnong ta, mabawasan man no gumatang ka iti TV. Jak nga rod kaya ti marartapan istong. Yeah. Basta mapanak mat gumatang iti dakdakkel at TV inton bigat. Nakasukat ka matpiling. Saan mo mat nga itsura ti mapan makichismis dita store? Apay agpaili ka. Ay, wananang. Papanamngay. Mapanak man gumatang iti flat screen at TV. Apay nadadaal ti TV Apay, masapul ang madadaal sa gumatang. Sana mabalin nga agpabaro kami ti usarme. Ay kat mabalin mo't ano baknang ka. Gamno mangurkurangas ka. Ano anya ti adda. Kat saan kami mat amang urkurangas nanang? Kayat mo asawan, saan anadadaal ti TV Kayat mo laang ti agpabaro. Uwan nanang. Ay na, urnungan nyo latan ti kwartayo. No saan mo't akasapulan ti gatangan yo. Imbag ka nga daw sa rin nyo inton maadaan kayo iti anak. Ay nananang, sandak nga isuraw, tadyak kayat ti marartapan kunakmat. Asino ayamo ti mangarartapken ka? Nileya akaro ba Napasindayag mat day dya babae.
Gimatang iti flat screen na, di gumatang akmat. Ay, kimaro man ti ugali mo nga agtutulan. Ne, anya ti sirip-siripom di tatawa pa kay. Kita lakay. Napanmat gimatang dapiling iti flat screen at TV da. Kat dakdakkel pa'y ngam ti ginatang ta. Ne, huwag nagpaisaw. Agtutulad mo't day ta apiling. No agposak, agpost mo't. Itatagim matangak iti flat screen at TV. Gimatang mo't. Anya pa'y nga tati sumaruno at tuladen na kanya. Umapal nga tamot iso at umulan. Tulad-tulad mo't day ta babae. Awan originality na. Kahit naragsakan ta dadakila TV ta. Ay, permi Amok, nakita lakit din nila yagim matang akmat iti TV ta. Amok nga da iti balay da itay imbabata ti ginatang kwa TV. Kung kuna na siguro iti panunot na ita, kit agtutulad ka, naapal ka. Oho, ti adakit di iti panunot na akit. Ado ti kwartak, tadakdakkel to'y ginatang kwa TV. Panagkuna na siguro, isu na laeng, ti ada kwarta na. Anya pa nga iti sumaron na tuladong kenkwana. No saan ko maapasikat, di saan ko kumamat at tuladan. Panagriknam lang dayta, nga maawan ti panunot na ti agpasikat. Napigsa ti panagriknak istong. Ammo, kapaspasikatan nakday dya a babae. Awan mo't trabaho ta iti Sabado, kan iti Domingo bakay. Agpasyar ta mammo't iti bagyo. Taapay ang nakalagip kang agpasyar. Makapa-stress nga rin ti puro trabaho. Mapanta mammo,ag-relax. Mayat sang agpaiso Adam amo nga agpatpatransyen iti bagyo. Iti ti pagdagusan ta. Nalaklaka iti, ngam ti ag-hotel ta. Ay na, excited ako lakay. Alang nga rin bakay, erubwat mo nagiti kasapulan ta. Adamanin post ni Leia lakay. Napanda nagbakasyon iti bagyo. San mo ako na amapan kamay? Mapanta Anya? Artapak dagitoy post na. Kita transient laeng tinagdagusan da. Kat anya kumangay no transient. Mapantamat agdagos itinginginaan a hotel iti bagyo Taipos ko mat tapno maartapak. Ay na, umapal ka man ako nakon. Sa anak nga umapal kunak tumat. Ipakitak lang akabaulak nga artapan ti kabaulan ni Leia. Ay na, kastamlatan piling. Tulad-tulad ka? Di na kun kontraan. No kayat mo saan ta nga agapay, Stong? Kunak tumot atul tuladen nakdayay apiling. Taapay bakay? Kita nagpost mo't anapanda ijay bagyo. Anya laki din. Kit imapal nga taa. Tulad-tulad kit di Ar-artapan na dagiti ipopost ko. Amangan no atap mo lang bakay. Saan mo lata napanpansinin dagiti ipupos na? Ay mong gayam, mabalintan sa amot ti mangirwar iti motor ta bakay. Kat si kaman lakay, jakmat amo ti presyo dagiti motor no umanay ti urnong ta. Oray jay medyo nalakalaan nga motor bakay. Saan na tayo nangina? Katuan alakay, jay kabailan lang ti bulsa. Jay saan ang maigatang amin nga urnong ta. Mangibati ta iti pang emergency ta. Saan tayo nga amo no anya ti mapasamak iti masungad nga aldaw. Uwan bakay, saan ta nga ibusin tornong ta? Adalat tamot mabati ha? Sigurado nga apalan manen ni piling no makita na nga adda motor mo. Ay kat bayam tagumatang mait no kayat na. Sigurado at tumulad manen. Makatulad to lang ata iti pagsaksakitan ti ulo na.
Magmag na kayo mo nana, naggapan niya oh. Ay, di taman barangay hall. Ay kit lumugan kayo na, tay dagas kayo dito balayaw. Magmag na kayo kit nagpudot. Adagaya man motor mo. Wala na, kasapulan kami ni trabaho. Tapno sa anak ka binigat nga commute. Ay, wad mo't kit di Nasaysaya at no ada service mo. Wala, lumugan kayo nana. Ada gaya man motor ni Gardaw. Anya? Nagkuna? Katnoin lugan nak itay, nalabsan nak ang nagapu di barangay hall. Sigurado kayo ang motor na. Sana binulod. Saan? Di na magkungarod. Kasapulan na kanungamin iti trabaho na. Kastagayam. Ay, anya ngay ang motor. Day nalakalang mati brand na ang motor dayjay. Nga mabalin mo na dayjay basta amo na nga nadan. Ibagak mamut kini istong tamangirwar mo't iti motor na. Agtulad ka manan. Apay adak kwartayo aya. Mabalin mo't ahulugan. Ay sana nahulugan tumutlaang. Ay, imposible. Asaan mo't ahulugan tinala daleya. Tuladam nga raw no kas pangarigan. Ay, agurnong kakiday. Saan aday taggastos ti amom? Basta nanang. Amuyo mo't adyak kayat ti maarartapan. Amumata basit lang turnong ta. Urang dadya may gatang iti motor. Uray hulugan tan Day takit ta kumaro man taki naman nag-aapal mon. Tuladam la amin na makita mi ti karubam. Kasanukat pa si katandakmet. Kat pakabasulan da ba yan, gumatang da iti kayat dagatangan. Ta ibagam apaspasikatan da ka. Ay, talaga apas pa si katandak lakay. Unay katigas ta na palagpampanunod mo. Basta, mapantamangirwar iti motor. Tay motor, anangin ngina ti brand nangam tay motor da. Jak kayat ti paartapan kung naktumot ngamin. Kita lakay, adamat baron ang motor da piling. Nakita, bakay? Katwan, nangingina pa'y tay motor da ngam tay motor ta. Sa bagay, kastamot ti aramid na. Amin makita na kanya, ti kayat na, artapan na. Bayamon bakay? Sakit na siguro di kasya. Saan na mabaliwan na itang ugali na? Makapainsulto mo numaminsan. Bayamon ko naktumay. Saan aday ta ti paka-stressa? Saan mo lang napanpansinan ti raramidin day ta karuba? Nanang, umutak man iti 500 yun adda. Dayta, mailumlom kayon tulang ata iti utang, gapo iti arabid ti asawam. Wan nga rod nanang. Marigatan kami amang tinag iti motor nga inwarmi. Kasano, katong palamat amin akayat ti asawam. Mangrugi ita. Saanan, nanang? Saanan ko na ba? Ata marigrigatan kayo ni ti gastos. Wan nanang. Kan talaga apulos nga awanan urnong mi. Mapanmutan iti motor amin ang sulduming agasawa. Agpanunot mo't nga taitan ti asawam. Makitam ti rigat ti biyag dayta. Malpas tumatlaang daytoy arigat talakay. Ay, sapay la kumatawan pa'y tigatangan ni Leia nga appliances da. Tapno di nak maartapan. Makauman dayta nga ibagbagam. Apay kami na masapol nga artapam ni Leia ya. Nagpalangguad nga rod. Si kakit di ti palanggwad ah. Iso ti palangguad. Tultuladag laeng. Ken ar-artapak. Tapno saan na ako na nga agrigrigat ta. Nadamag mo dyan damag may papankin ni Leia. Adaman ginatang na nga usardan. Nangina ka di. Ang mga nusanta nakabailan agatangan. Saan agim matang iti usarda?
Nudikat na dungpar ka no iti tricycle. Kat adda ita di ospital ni Lea. Anya? Kat anya pelang teraramidam ngay. Ha? Nekit anya kay kumati aramida. Ay, mapangkamot tinagpadungpar Kat tapno maartapam, anya. Jay dakkel alugan ti pagpadungparam. Anya? Ay, si kamot lakay. Apay mo tinakasta ti bagbagam. Kayat mo kadi ang maospitalak. Kasano ka tuladam amin ang makitam kinilea? Itang rod, matulad mo, tinapasama king kwa na alaman. Ay, saan alakay? Awan pagpa-ospital kong. Awan pulusan ti duldulin ta kwarta. Iso amanipod ita. Sardengamon at tulad-tuladan ni Lea. Tano saan ka pa ila sumardeng? Ang mga numapasamak matkin ka tinapasamak kin kwa na. Wan lakay. Sa pagka, gapuitikin naman nagtutulad mo. Inaldawlatan na puro ugot ti sidatayo. Anya laki din. Saan mo atuladan no saan mo akabailan? Nasaysaya at agbyag simple ken awan kakompetensya na. Anya laki din. Papagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, manang tarabay. Anya laki din. Sino nga itinakitak anabayag akasarsarita mitay bakla? Ha? Tinakamotor ka din, Ana? Diyan ang hisit, abarbasan. Wan, Ala, nakitak nga rod. Nabayag kayo ang nagsarsarita itay. hay, nagsaritaan mi man, ti maipapan iti ref. Ako na nga utangin ken ko, Ana. Bombay day jay. Anya? May salang amin ti ref ko. Kurang apang ikarga kiti lakok. Iso akin ang saritak no mabalinak ang makautang ken ko, Ana, iti ref. Kasta kaday? Kahit imanugot mo lang. Wala na. Imanugot tagod pirak man kan ko, Ana. Ay naimbag man. Husto tapno adagag paiso ti usaram. Tapno makaistak kay ti adu alakaw. Un nga rod na, Ana. Tapno uray once in 2 weeks kumati pa nagpurchase ko itilakok iti ili. Ay wen tapno makatipid ka iti pasahay. Ilakwan nakman iti may 1 kilo a karne ti baboy, kumare. Anya pa ay kumare. Sinigang, kumare, kan may sarapot a pichay. Imbag lang ay sagpaw kuman. Ay, mabiit lang, kumare. Kasla ka barbaro man ang tiref mo, Ha? Awan kumare. Si Kaki Dimat. Madlaw mo amin na madlaw mo. Madlaw ko tasigod mo't kat may salaang tiref nga us-usaram. Ngamita, duamat tan. Inutang ko lang iti Bombay. Anya? Hulugan da iti kumare. Awan mo't ngayon pagkas ko. Anya? Iso ang naghuluganak latan Kasta ka di, kat manungay ti hulog mo. Weekly ka di, wano inaldaw. Weekly kumare. Ngam, saan nga nga umtas ti may sa aref ko? Iso nga inkadem kun tinagala iti hulugan. 1,250 ti hulog ko iti tunggal Sabado kumare. Mayatin Anya nga tano agala akmat. Imbagla pagistakak iti abasto dagiti anak ko. Tapno sa anak nga umay gumatgatang iti inaldaw. Katwan ako mare. No kayat mo, siya akong ti makisarita iti Bombay na galaak. Tapno intun sumaron alawas, kat makaala ka matan. Unman kumare, takasaritak nila kay ko may papan iti daita. Nakunak ang mga latalaangan iti hulugan aref. Taawan mo ti umdas a pagkasta lakay. Kasi ka man bakit? Mangala ka. Tulungan kang agbayad. Sana balit a weekly mo. Sana kasi ti dagduma a Bombay nga inaldaw dang agsingir. Aywan alakay. Nakunamot kit din ni baklaan na singpot kano dahi a Bombay. Saan nga istrikto? Kas na ka di? Ikaw na. Mangala ka. Kasaritam ni kumarem. Tagaranturan na kapilaang. Wala kay, kasaritak inton bigan.
Mayat ngagpaiso dahi ta na panunot mo. Tapos saan ka nga inaldaw? Ang parang gumatang iti si Darin nagitubing. Wen nga rod, saan na bale, tainton malpas ta ahulugan, awanen, saan tan amangala. Replaeng at talaga ti kasapulan tayo dito'y balay. Wana. Isupay titaktak mo ang mapan gumatgatang iti si Darin. Dakkel mo ti maitulong na kay. Nay, kasla kabarbaro mo tay taref mo kumaray. Sana kasla. Talaga kabarbaro ko, mare. Nadlaw ko ata sigud mo't nga main amay sa laang ti ref mo. Ngam ita, dua motan. Hulugan lang, dayta. Anya? Hulugan? Wan, mare. Inutang ko iti Bombay. No, hindi kat kwarta ti utaken ko, ana. Gamit mo't itan. O, na yan kumari. Kung naklaki din o ginatang mo akas. Siga kitimot. Awan man pagkas ko. Amumatan. Admin maintenance ti amami. Iso ti may isa papapan ti income ko dito store ko. Sa bagay. Isa, pinatos ko na ati hulugan. Sana bali, ta sana mapupuutan kat malpas tumadlaan. Un, ako mare, nga may mayat lata nga no cash, akas la iti ref ko. May mayat ti cash, tapno awan pampanunot, mabay bayadan. Sa pay dakkel ti patong dagita Bombay ada kita. Anya lakit din. Anya? Kayat mo asawan? Nagala ka mo't itiref ahulugan, kumare? Wen kumare pariha, nagalaak iti nagalaan ni bakla. Kat, manungay ti ihulhulog mo iti weekly? Kasmat laeng iti ihulhulog ni bakla. 1,250. O, na yan, kumare. Di ka pa'y lang nga in cash. Tapno awang pampanunot, mabaybayadan. Anya nga rod kat awan mo't kwartak apagkas ko no bilang laeng mare. Amumatan, ado ti paggasgastusan mi iti asawak. Tuition fee pa'y lang dagiti anak mi kat manumatan agatan. Hay, naadaan kayong agpaiso iti ref. Ngam, hulugan mo. Anya? Naimbaglaki din na sa anak na ipada kada kayo. Ada ref ko nga LJ, ngam saan ahulugan. Kas day di ginatang ko iti chongsan. Kasta ka di? Ay kat pagyamanam latan ako mare, tada kwartam nga inggatang mo. Saan kan anaghulugan? Anya lakit din. Anya lagi din nagijaan Nelia kin bakla. Ipadlaw dalauna iti kinagraramanda. Ha? Taape anak ko namday ta. Pait. Pariya. Ay na, apo. Ada ka barbaro aref ni bakla. Isu adwa mo tan ti ref na ije store na. Pudno ka barbaro nga mo, hulugan mat. Anya, kita niya kumaitan hulugan tirif na. Ay, katawa ka. Nagsasao ngamin, kunamla no isu abak nang. Uray da dyan nilya, kunamla no bak nang. Ngam hulugan mo ti ref da. Anya laki din kunakmanan. Sika talaga pariya. Tila ik kami ti isyong. Ultimo hulugan aribda. Adda may bagbagam. Ay, katwa na. Naimbagpay kanyak ta saan nahulugan ti ref ko. Cash ko naman. Anya? Awan pampanunutak abay bayadak itong galawas. Nagtal na ka man. Anya awan bay bayadam may bagbagam mo. Gapulang ta di mo tilon mo. Kastagi din ti bagam. Ay, agulimak ka, no di mo kahit awilding ak tangiwa mo. Liman lalakyan ka at chismoso. Saan pagka? Nana, nakita yo kaditi ka barbaro aref ni bakla. Kan kastamot ang tiref dahi Anelia. Ay, wan, nakita ka. Apay ka day. Kunaklaki din o kas day sa magayam. Anya? Dangag pa ti ka barbaro aref dangam ayu, hulugan mo. Nay, kat anya nga iti parikot iti day ta, pariya.
Di dakla tultuladen. Cash amin dagiti usar ko di balay. In cash ko ti ref me. Kasta mo ti washing machine me akabarbaraw. Anya? No, agsasao da di abakla kunam lansan nga agutang. Uray da di anilya. Ngam ne, puro matgayam utang ti usar da. Si kamay. No siyak, awan mo't siguro ti dakas iti panangala da iti hulugan a ref. Lakit day, agbaybayad da iti hustaw tunggal lawas. Aniya? Ken maysa, pagbambanugan da ti baybayad da. Saan da matataktakaway? Anya lakit din pariya. Diyos ko pakawanam. Anya nga tayo ti parikot na, no addarif ahulhulugan ta iti bumpay. Jakman ammo iti dayjay a babae. No anya laon iti parikot na. Nakakapanggigil siya. Hintun kwan. Jak makapagtepel kat pagsasawak tawanan bain. Ay nabay amon kumare, tinapatag kat awan ti dakes nga aramidan ta. Ay saan? Saan nga uso pa'y kanyak ti pakpakumbaba? No maminsan, no kanayon tanga agpakumbaba, kat abuswan dama ti kinasing pa. Sa bagay matkit di Saan ta matataktakawon ti hulhulog tayo ti ref? Ngam no apay anasken aya, ama pa na istoryaan ni ti tatao. Anya laki din. Kasaritam tulaangan inton maranaam kumare. Kasaritam iti nasayaat. Matibab ko ti subsub na day niyang babae kunaktuman. Pudnutin ako na ni baklagan ka. Noon niya nga tangamin ayat ti pakibibyangan ni Paria ito hulhulugan nyo aref. Hey, jakman ammo iti dayjay a babae. No apay anasken pay amapan na istoryaan iti tattao. Una yan akaruba. Uray saan damot pakibibyangan, makibibiyang da. Nairwam tayon iti kasta nga ugali ni Parya. Sipud pay kat man nakibiyang dayjay. Iso nga ado dito lugar tayo ti saan nga akin kayat ito ugali na. Kaputa man nakibiyang ngamin. Awan bibiyang ko. Tinapatag kat nadalos ti pagtataudan ti baybayad ko iti ref a huluhuluga. Sa bagay mo't kidi Iso nga oray mapan na kami istoryaan. Ayos lang. Ago maangag istorya. Anya lakit din. Ning, at nagsardeng ang motor di tarwar bakang. Ay sus, tiag singer samot iti utang ko day talakay. Ay kitsangum Narumwar ka man duling, ibagam nga awanak. Anya? Ay apo pa riya. At chinilas mo jerwar. Amudang adda ka dito yung Anya ka matan? Di ka pa amo di makisama mat. Rumwar kan, ibagam nga awanak. Anya lakit din. Ni, tasuruan nakpailahan nga gulbob may. Salbag kide. Rumwar kan ata ada jirwar nga agur oray. Ibagam nga ada na panak. Duling! Aday ta, kundi uyaw ka kadagiti kukumarim nga darif na hulugan. Ngam si kangay. Anya? Inkas mo ngagpaisutin na alamarif. Kan washing machine. Ngam inutang mo mula ang timbayad mo. Anya lagi ding. Sumardang ka man duling. Ang mga no ada makangagan ka. Narigatan. Kit ibain mo no bilang tamamon da. Unay kan pa niya pa Lumanabid. Mala, agduling kang agduling. Aging ka matiliwanda ka. Kas na ko na ti kolektor. Manumutin na bulan ng ilamlam mga mida. Into no may alawas. Kit kas talata. Kaswanda ka ni tista pa. Anya? Uyawam kang katawam na kiti karuba nga darif ka hulugan da. Ngam kas ladakdakkal pa iti utang mo ngam isuda. Duling! Agbayin ka mamut pa rin. Siyak nga asawam ti mababayin ka pwede kas tangaramid mo. Salbag ka. Pumapay ti ugalim mo. Pariya ka talaga.
Manayon mo, nga da nakaparada ang motor dito sa angot ti balay da pareya. Wine, tasap-sapulan da ka no ni Parya. Ha? Taabay na na. Saan magaya pa nakabaybayan iti utang na iti bangkaw ang naglonan na? Anya? Aglamlamang ka na, tawan ibayad na. Ti inutang na kanu a kwarta, ket iso tinangikas na iti ref kan washing machine, nga ipampanakkel na saan na kanu nga inutang, kan saan kanaw a hulugan. Hay, unay na pareya. Pangas na amin na pangas. Uyawin na amin na makita na. Oras saan mo na uyaw. Sa ita, isumagayam ti dakil ti utang nga. Kinaswanda ka na iti estafa. Aniya? Kasta din, ana. Wan, sigun iti ipag na, kinaswanda ka na, tamanumutin abulan asaan ang nakabaybayad iti utang na. Aniya? Saan lang nga rin ang nakabaybayad? Aglamlamang pay. Iso a husto lang nga kinaswanda. Tapno agnakam. Kan, maamiris na dagiti pananguy-uyaw na itipada na nga adda utang na. Ay naapong! Kunak lakid din no apeng agkuti-kuti ti sako nakakabil dito asi ti kulungan ti baboy. Adda ka magayam dito yung aglamlaman. Pangasim ko, Mari. Ang ulim kamat ko, maa. Aniya? At nandito yung pariyang aglamlaman. Umay kayo ditoy. Da kayo mang sapsabol ka ni pariya. Salbag ka kay di bakla. Awanan ka itibain. Ala, umay kayon. At ni pariya dito kulungan ti baboy. Dito yung agdul-dulin tawanan bain. Lumitin nga aldaw sapsabulin da ka. Imbes ang makisalita ka, may papanito utang mo. Ngayon saan may taglimlimeng ka kati? Kuha, sir. Ala, sumulot ka kanyak. Sarge, lipitin nyo ti iba na. Sige, sige, No di mo kaya't apusaasan ka. Sige. Adainta, maikulong ka kuman salpag ka. Anya? Uyaw-uyawan na kami. Anaadan kami iti ref ng hulugan. At least, oray hulugan, ang paypayad kami iti husto. Husto kumamutan Husto mo tan anga? Tarupam Oy, husto tin ako na ni bakla, kumare. Ni, Marinelya. Uray hulugan ti usarmi. Agbaybayad kami iti husto. Saan akas kan ka nga ilamlam mangam dagiti agsingir kan ka? Anya? Ipampanakal mo akas dagiti ref kas kada washing machine mo. Ngam inutang mo matlagaan timbayad mo. Saan nga dakas ti umutang? Ngam ti dakas na, saan mo ang binaybayadan? Ilamlam mangampay. Ala, husto kumamutan Nakababainan ka dagiti tattao. Matungpakan san. Huston tarupam. Nakababain ngay bagbagam. Si katawanan bain. Lakay, abay, saan nakadi atulungan? Buy-buya anak madlatan. Kahit anyangay ko mati may tulong ko kingga. Siga mo tinagutang itidak kalagatan. Anya? Saan ka mga imbaon tapno umutang ka? Tapno dalay gatang mo iti agkakanginang usar. Tapno da pagpasikat mo iti karubam. Salbag kagidiya. Lakay. Iso nga ita, no ti utang mo ti makagapo iti panakaikulong mo. Ay kit aklo na ma. Basol mo na ita, pariya. Duling. Ay, saan nang iramraman? Tawan amok iti dayta. Anya lagi din. Ay, anya laki day. Uray hulugan ti usar, laki day mabayadan. An-anwen ti kas, no inutang mo't lang tinaybayan, ano saan na mabayadan,
kin isupay ti pakaikulungan. Ay, anya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.